قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. نویل غٹانو دا قوم دا فرعون یقیناً دا خامخا جادوگر دے ماہر. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. غواړي دے چوباسی تاسو لرا تاسو د ملکنا نسم مشورہ کوئے تاسو. قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين. اغیوے محلت ورکدلرا اور دلرا اولے گا پا مختلف حارونوں کی راجمکون کی دساہرانوں. یاتوک بکل ساحر علیم. رابولی دیتا تا ہر جادوگر ماہر. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. اور علی الجادوگر فرعون تان دیور توی یقیناً زمند پارا با خامخا بدلئی کیو منگا زورورم کشو منگا زورورم. قال نعم وإنكم لمن المقربين. اغورتے او یقیناً تاسو بخامخا دنی ذکر شونے ماتا. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. دیویلے موسیٰ علیہ السلام یا فتو غزو امساق بلان یا بشوب منگا غزو کسان مخیم. قال علقوا فلما القوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ویل موسیٰ علیہ السلام تاسو غزوائیں ارگل شدی غزولے امساگانے اور رسیخ بلے جادویوں کو پستر کو دخل کو باندے اور بے واشو پخل کو باندے اور آئوڑو جادوگر لوی شان والا آئوڑو جادو لوی شان والا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. اوحی علی گلمگا موسیٰ علیہ السلام تا چو غرزوام صاف بلان اگا چو غرزولانو ناگہا غی تیر کروغ ہاں شریس درو جوڑول. وَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. نخکارش حق اور رکشو حقا کارونش اور رکشو حقا شدی جوڑول. وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. کمزوری کلشور دی دغوخ او گرزی دل ذلیلان. والقی السحرة ساجدین. نو غرزولشو ساحران سجدکون کی اللہ تعالی. قالوا آمنا برب العالمین. ویلاغیم ایمان روڑو پر رب العالمین وانے رب موسیٰ و ہارون چھ رب دا موسیٰ و دا ہارون علیہ السلام نے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتم في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. ویل فرعون آیا ایمان روڑا تاسو بدم مخی دی اجازت کولو زمان تاسو تام یقیناً دایو جرگا دام چکڑے تاسو دا جرگا پخار دمی سرگیم دید پارا چو باسے تاسو دے خار نا دے اہل زرد تاسو پتو لگیم. لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لو صلبنکم مجمعین.
خامخا پری بکم زستاسو لاسونو خپی استاسو عدل بدل بیا پانسے کم تا پانسے بانو خجم تاسو ٹول قالوا انا الى ربنا منقلبون دیویل یقینا منگا خپل ربتا ورگردیدن کیوں وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا او بد نگنت زمنا مگر دا خبران چم ایمان راوڑے دے پا معجزاتو در اخبل کل چم لرالل ربنا افرق علینا صبرا وتوفنا مسلمین یا ربا راتوی کی پنگ بانے دے صبر اور مڑکی منا پا حالت پدا سیال کی چی توحید منوم